ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse nibyo inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse n'abaya bose mukomeze
itakuwa vizuri zaidi kugira ngo byibura dutangire gahunda zacu z'uyu munsi. kusema tuanze programu yetu ya leo. Tubaha ikaze n'abari hanze, Tunawakaribisha na wale ambao wako nje. tubaha ikaze mu muryango kugira ngo nabo bigirane imbere. Tunakaribisha hata na familia kusema nao ikaribie. Imana ikomeze kuba Nea mema asubuhi ya leo. abaririmbyi barakoze. Turacyakomeje n'ubundi turacyari kumwe muri iki gitaramo cy'uyu munsi wa none. Twese tuje kwifatanya umuryango wa Murinda Tumusifu n'ubundi igikorwa cy'uyu muhango ko tumenyereye mu muco ndetse no mu bumuntu. Pasiteri Samuel kuva i Kigali yigire hano imbere adufungurira isengesho. Atatuanzia na maombi. Bibaye byiza twese twajya ijuru Ikikuwa vema sote tutasimama mu cyubahiro cy'Imana. kwa kuheshimu Mungu. Mwami Imana yacu, Imana nziza kandi Imana y'amahoro, Imana y'urukundo n'imbaraga, turongeye turagushimiye Mwami. Tugushyize hejuru kuko dukunda, tugushyize hejuru kuko twitaho, tugushyize hejuru kuko wabanye natwe, waturamukije amahoro n'itakimahanga, twongeye guhurira Mwami turi amahoro, icyubahiro n'ikibi cyawe. Wakoze kurinda abantu bose aho baturutse hatandukanye, izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, si uko ibibananiza imitego itari ihari, ariko waturengeye twese, turavuze mu cyubahiro n'ikigaruke. Mwami Imana yacu, tukuraritse muri uyu muhango tugiye kubamo, dutangiranye nawe kandi udukomeze mu izina rya Yesu Kristo, udushyigikire mu buryo bwose, dusengeye gahunda zose ziraba. Mwami Imana yacu kugira ngo uziyobore, Uwiteka nyir'ingabo Imana ubwo dutangiranye nawe kandi dusozanya nawe, turarushaho kugushima mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Bakira ibyicaro, isengesho ryiza. Asante sana kwa pasta. Nawe munyemerere inshuti bavandimwe twongere kubaha ikaze Walikubalie wandugu tuwakaribishe kandi tunabashimira nk'uko twabivuze. na tukiwashukuru kama vile tulisema Mu muco mu rurimi rw'Ikinyarwanda tabia ya lugha ya Kinyarwanda baravuga ngo amagambo aryoha asubiwe. banasemaka sema maneno na kuwaka utamu wakati umerudilia. N'ubundi turasubiramo dukomeza kubashimira, Tungali tunarudilia tukiwashukuru. dukomeza kuba bugufi mu muryango. Tunawashukuru kwa kukuwa karibu ya familia.
tunawashukuru na tukiwakaribisha. turi kumwe n'ababyeyi baturutse impande zitandukanye Tuko pamoja na wazazi ambao walitokea nafasi tofauti. namwe turabashimira kutuba hafi Tunawashukuru kwa karibu yetu kandi tunabaha ikaze na tunawakaribisha. ndetse tunabasabira amahoro n'imigisha biva ku Mana. Tukiwaombea amani na baraka. rero nk'uko gahunda zacu ziteganyijwe Kama vile programu iko ndagira ngo dusabe abaririmbyi nasi waimbaji n'ubundi bakomeza n'indirimbo z'ihumure waendelee kwa nyimbo za kufariji mu gihe tugikomeje gahunda zacu wakati tungali naendelea hii programu, ndetse dusatira n'amasaha twiyemeje. tukizogelea saa ambazo tumeitika. abaririmbyi karibu Karibu waimbaji. bari bamugisha indirimbo ziba zikenewe mu gihe gisa n'iki ngiki. Nyimbo ambazo zinahitajika wakati kama na hii. umuririmbyi agakomeje kubivuga Ndio vile mwimbaji anaendelea kusema, bikomeze ku rutare aseme nijiweke kwenye mwamba, ko handi hose ari umusenyi. kwa maana ingine fasi yote ni mchanga. mu gihe cy'ibyago Wakati wa kilio, umunsi nk'uyu nguyu uteye agahinda n'umubabaro wakati ya huzuni na machozi, wo gutekereza ku nshuti cyangwa umuvandimwe kwa ajili ya kutafakaria rafiki wala ndugu, cyangwa gutekereza ku mubyeyi wacu watuvuyemo tukimukunze wala kuwazia juu ya mzazi wetu ambaye ameondoka na tungali nampenda. byo kuko iyo dutekereje ku Mana turakomera. Wakati tunawazia juu ya Mungu tunakuwa kwa ariko nguvu, mu ruhande rw'ubuzima bwa kimuntu lakini kwa upande wa maisha ya binadamu amarangamutima ntabwo twabura kubabara hatuwezi kosa kuuzika, kuko tutazongera kumubona vuba. kwa maana tunakuwa hatutamwona niyo tena. mpamvu iyo tubabaye mu marangamutima Wakati tunahusika ama tunalia, tuba dukeneye amagambo tunakuwa tunajia maneno y'ibyiringiro ya matumaini n'indirimbo z'ibyiringiro. na nyimbo za matumaini. umuririmbyi yavuze ngo mu gihe cy'ibyago n'amakuba Mwenyewe mwimbaji alisema
kusema tusikie maneno ya kutufariji, abakomeza umutima maneno ya kutia nguvu roho zetu, kuri twe inshuti n'abavandimwe kwetu na marafiki na mandugu, by'umwihariko mu muryango. kwa kipekee kama familia. Urwego rero Ndio maana twifuza ko Pasiteri Gervais, tulikuwa tunatafuta Pastor Gervais, tuzi ku izina ry'ababa benshi, wengi wanamjua kwa jina ya mababa, tuza kugira imbere akaribia hapa mbele, kugira ngo dushime tunezerewe uyu munsi. ambapo tufikisha ako neno ya siku. Karibu Pastor. reka twicishe bugufi twese twubahe Imana dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'imbaraga, uri Imana yacu bwite, uri Imana yo kwizerwa ndetse uri Imana yo kwiringirwa. Ni ukuri twebwe abakumenye umwami n'umukiza waduhaye ubushobozi bwo kwitwa abana bawe. Yo mpamvu uvuga ijambo rikomeye ngo mu byiza no mu bibi tugomba gushima, kuko ndatuba kigutunguye. Ni ukuri turagushimira kubw'uyu munsi, kubw'uyu muteguro wawe murengezi ubugingo bwacu. Ni umunsi utoroshe ku buzima bwacu, ariko ku bantu bafite ibyiringiro ni n'umunsi w'umunezero, kuko wowe washimye gusarura ibyeze. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mana. Dushimiye abantu bose bageze ahangaha baje kwifatanya natwe, reka ubagirire neza, ubahe umugisha. None tugeze mu mwanya mwiza, umwanya udasanzwe, umwanya ukomeye cyane wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryiza, byabayeho nanjye natari nabaho. Ijambo ryawe Mwami Imana yacu ntabwo twarisengera kuko ni ijambo ryera, ahubwo murengeze ubugingo bwakanye imbaraga zose z'umwijima. Mu izina rya Yesu Kristo, urakoze Mwami yuko hari icyo urakora kandi ko hari icyo ukoze. Niko tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Murakoze Pasiteri. Tunataka tupokee maneno ya siku. Karibu Pasiteri Emmanuel. Karibu Pastor Emmanuel. Muri Kongo Kutokea turabakira. Kongo tunakupokea. Hata kama tuko kumatanga, Nubwo turi ku kiriyo, tunapaswa furahi sana kidogo, kwa sababu tugomba kunezerwa kuko mwametuacha aende kama mpagani, dusize icyigisho uyu munsi ambayo inasema hivi, kivuga ngo ni Mungu pia naye ameongea. ni Imana y'ubwayo ivuga. Ni Mungu pia naye ameongea. Ni Imana y'ubwayo ivuga. Ni Mungu pia ameongea. Ni Imana yonyine ivuze. Pale ndio naongea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuseme amen hata kama tuko kumatanga. Tuvuge ngo amina nubwo twagize ibyago. Tunaweza tucheka. Twanamwenyura. Amina. Amen. Usalimie jirani, mwambie inakubidi kufarijiana. Suza mugenzi wawe umubwire ngo ni ngombwa ko dukomezanya. Mimi nakwaka niko na shangala hivi. Jemba ndi gutangara. Tunakuya fariji. Tujya tuza gukomeza. Sie tunakuya fariji. Tuza gufata mu mugongo. Tunapenda sie ndio fariji. Tugashaka ko ari twe bafata mu mugongo. Sie tunakuya fariji. Twe twaje gukomeza. Tunaweza fariji wenye bako banalia. Dushobora gukomeza abarimo kurira. Na sasa tuko na fariji wenye bako banalia. Kandi igihe turimo dukomeza abarira, tunapaswa kuwa na tabasamu ya mzuri sana. Tugomba kumwenyura tugasa neza. Mungu akusaidie sana. Imana igufashe cyane. Tusome kitabu Ayubu. Dusome igitabo cya Yobu 14 mstari wa kwanza. Ibice 14 ku murongo wa mbere. Wasomaji mu Kinyarwanda batusomee. Umusomye mu Kinyarwanda nadusomere. Mwingine tutafuta tusome chapitre 90. Undi arabashaka igitabo cya Zaburi ibice 90 mstari wa kwanza hadi 2 tu. ku murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri gusa. Tuheshimu neno la Mungu, tusimame. Twese duhagaze kugira ngo twubahe ijambo ry'Imana. Yobu ibice 14 umurongo ine, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Tusome katika jina la Yesu. Amen. Umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuye umuruho agakenyuka. Avuka ameze nk'ururabyo maze agacibwa, ahita nk'igicucu kandi ntarame. Mbese nawe umuntu umeze atyo warushywa umureba?
cyangwa nkanjye. Zaburi 90 verset 1 mpaka 2. Duhere ku murongo wa 1 n'uwa 2. Dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo gusenga kwa Mose umuntu w'Imana. Mwami, ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu. Imisozi itaravuka utararamukwa, isi n'ubutaka uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Mana. Amen. Amen. Tunaweza kaa. twakwicara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina unaite Apostle Emmanuel Ku mazina uzamwite Apotre Emmanuel, na Mungu ni chef. kandi Imana niyo muyobozi. Amina. Amen. Tulikuwa tunasema Twarimo tuvuga ni Mungu naye pia ameongea. ngo ni Imana yo yonyine ivuze. Mbele nifundishe kadogo hivi. Mbere yuko nigisha gato, Nilitaka hagati yo kugira amahoro na kuwa na ushindi. no kugira kunesha, Ya wapi ni ya maana kwa maisha yangu. ni ikihe cy'umumaro ku buzima bw'umuntu? Mnijibie kabisa. Musubize torero. Kuwa na amani Kugira amahoro na kuwa na ushindi. no kugira ubutsinzi, Ya wapi ya maana mwezi mbili. ni ikihe cy'umumaro muri ibi bintu? Mumwana jibie. Umwe asubize. Kati ya kuwa na amani Hagati yo kugira amahoro na kuwa na ushindi, no kugira ubutsinzi, nini ya maana kwa maisha ya ni mwana? iki cy'umumaro ku buzima bw'umuntu? Sasa amkusoma kama unajibia jibia hii. Ese ntabwo mwize ko mupfa gusubiza mu kanwa. Mwanafunzi anakuonyesha mkono wewe unajibia. Umunyeshuri azamura ikiganza yarangiza agasubiza. Ni ushindi. Mzee anaongea ni ushindi, mwingine ajibie. Undi nawe nasubize. Ushindi, mwingine ajibie. Sema sana. Sawa, na mwingine ajibie. Undi nasubize. Ni amani. Tunashukuru sana kwa majibu. Sijue Turashimye cyane ku bisubizo. mtu mwamesema iko pamoja na ule mwalijibia ushindi. Afanye hivi Umuntu wavuze ngo nukunesha nazamure gutya ikiganza. ni machache. Ni baki. Ambaye anakubali ule mwamesema juu ya amani. Uwemeye wavuze ku mahoro nangire gutya. Kuko wenye wasema taki. Hari abantu batagize na kimwe bavuze. Ndio kama walikuwa wapi. Na nyinyi Sinzi mlete. ahantu bari bari. Ngaho namwe nimushyire ibisubizo byanyu. Hivi Naringize mbwira umuntu umwe gutya. kati ya amani Hagati y'amahoro na ushindi, n'ubunesha, cha maana kwa maisha ya mwanadamu icy'ingenzi ku buzima ni bw'umuntu kukuwa na amani ya ni roho. kugira amahoro yo mu mutima. Msalimu mwenzako mwambie cha maana kwa maisha yako ni kukuwa na amani katika maisha Subiza yako. mugenzi umubwira ngo icy'ingenzi mu buzima ni ukugira amahoro. Amen. Sifa kwa Bwana. Amen. Tukaongea juu ya mtu mwenye iko anatafuta ushindi. Tuvuze ku muntu uri gushaka intsinzi, Mwenye anataka ushindi ushaka gutsinda ajiprepare kuvita. aritegura mu ntambara. Na mtu mwanajiandaa kwa amani Kandi umuntu witegura ku mahoro anatafuta uso wa Mungu sana ili ampe amani. ashaka mu maso y'Imana cyane kugira ngo imuhe amahoro. Biblia imesema hivi, Bibiliya iravuze ngo kila mtu mwenye alizaliwa na mwanamke buri muntu wese wabyawe n'umugore siku zake ni chache sana, iminsi ye ni mike cyane, na maisha yake yote kandi ubuzima bwe bwose imejaa taabu. bwuzuyemo imibabaro. Mtu akishakuwa na taabu na shida, Iyo umuntu agize imibabaro n'ibibazo, hawezi kuwa na tabasamu katika maisha yake. ntabwo yagira umunezero cyangwa se neza mu buzima bwe. Nilitaka ambia mtu mmoja mwenye iko hapa hivi, Nagiraga ngo mbwire umuntu umwe uri
ushaka. Sasa unataka panda juu. Iyo ushatse kuzamuka hejuru, Kuwa na waza nilizaliwa na mwanamke. jubanza utekereza uvuge ngo nabyawe n'umugore. Ile itakushusha kiburi huko nayo. Icyo kintu kizakumanura kwishyira hejuru waba ufite muri wowe. Kuna mtu akibarikiwa, Hari umuntu yabanye umugisha, hapendi aseme na wengine tena. ntabagishaka kuvugana n'abandi. Anakuwa na malangaje moyo iko komplike. Agira imvugo zimwe zigiye zigoranye. Huyo anayejiinua sana, Uyu wishyira hejuru cyane, anasahau kitu moja, alizaliwa na nani. aba yibagiwe ikintu kimwe ko yabyawe n'umugore. Na kitu ya pili, Ariko icya kabiri, ninamuogopa Mungu. ntinya Imana. Hakuumba mwanadamu atie pua huko. Imana ntiyaremye umuntu ngo ishyire izuru hejuru. Aliweka hapa vile kanaangalia chini. Yarishyize hano kugira ngo rirebe hasi. Maana Mungu anaweza kuinua kitajiri. Imana yakuzamura mu bukungu, Lakini kuna kuambia kuko maparti ziko kumwili yako ziko naona chini. ikakubwira ngo ariko hari ingingo ziri ku mubiri wawe zireba hasi. Salima wa pembeni mwambie hatuna ya kujivunia isipokuwa jina la Kristo Yesu. Suhuza mugenzo mubwira ngo nta bindi dufite byo kwirata uretse kwirata izina rya Kristo. Kama mtu anaweza kuwa kisi anataka, Niba umuntu yawe uko ashaka, kama iko vile mapenzi ya Kristo, akabukomuko mu bushake bwa ni Kristo, vizuri zaidi. ni byiza cyane. Utajiri Mungu amekupa, Ubukire Imana yaguhaye, pumuzi Mungu amekupa, umwuka Imana neema yaguhaye, Mungu amekupa, ubuntu Imana yaguhaye, haikupe juu jiinue, ntabwo yabiguhaye kugira ngo anaikupa juu muabudu yeye anaweza. urabiguha kugira ngo uyishyire hejuru uyiramye. Na niko hapa sema amina. Niba uriya ngo amena, Pandisha mkono kulia mwambie Mungu nataka nikutukuze wewe na mali yangu yote na pumzi yangu yote na heshima ninayo nikutukuze wewe unastahili. byose muramya kuko ari ukwiriye. Nashusha kiburi. Nicisha bugufi. Kuna siku ya kunyakuliwa. Burya ko nambaye bizasigara. Biblia inasema mtu atakuwa kugari hivi. Biblia inavuga ngo Yeye anakuliwa gari na wakie na jiendesha. umuntu azazamurwa imodoka isigare. Nini yenye uko naye inaweza mtikisa Mungu? Ni iki ufite cyane ganyeza Imana. Uko na upogari sawa. Ufite ubusore nk'ubwe. Na kwanza una upendo sawa yake. Nta n'urukundo ugira nk'urwe. Lakini Mungu naye alisema. Ariko Imana nawe yavuze. Mama alisema hivi. Umubyeyi yavuze ngo Bwanangu, umugabo wanjye. usiko nitoka pembeni. Ntukajye umva ku ruhande. Ni mtu aliongea. Ni umuntu wari ubivuze. Lakini Mungu akasema hivi. Ariko Imana iravuga Na kutosha yeye pembeni. ndamugukura ku ruhande. Na sana kutosha yeye pembeni. Kandi nimugukura Utabakia huko na ubiri tu injili. uzasigara uvuga Na utaombea watu tu. Na utaonya watu tu. Na utatuchunga tena. Na utatushikishaka kwa tena. Sasa kakutosha yeye pembeni. imugukuye ku ruhande. Usalimie depo sana mwambie Mungu akwake na mshauri. Suhuza abantu babwira ngo Imana nigigira umujyanama. Nitakwambia mama hapa. Nashaka kubwirana na hano. Tunaweza kaa hapa Kwa kwicara kwa hano. kupatia mafariji. Kubwo kugukomeza. Lakini nataka nikwambie kwamba Ariko nashaka kubwira ngo kila aliyezaliwa na mwanamke buri wese wabyawe n'umugore miaka yake ni kidogo kudunia. imyaka ye ni mike ku isi. Kama wewe unaweza kufa na miaka ya mingi, Niba wapfa ufite imyaka myinshi uko na neema yako. wagiriye ubuntu bwawe. Kila mtu anaweza penda hapa wale wauliza. Papa Sandrine agaruke. Sio unasema Mzee wadusubiza ngo iki? Naweza sema arudie arudi. kubera ko mfite imyaka 18 yazanaga amata Ndi. ntabwo nigeze mbona agira ubusambo. Eh. Navuga ngo agaruke. Sasa mpigie makofi. Umukomera. Akunda mugenzi w'igihe hari. Naendelea kwanza ya mwanadamu Mungu anasema naye. Kandi inyungu ya mbere y'umuntu. Haiko utajiri uko nayo. Lakini ile pumuzi yenye iko nayo. Wewe hauko wa msasi wako. Wowe ntabwo uri umubyeyi wawe. Hauko wa msasi wako. Ntabwo uri umubyeyi Hauko wawe. wa mtu fulani. Ntabwo uri umuntu Kuko runaka. shefu wako. Hari umuyobozi wawe. Mwenye siya iko kwenye iko. Ari ahantu hari. Nake nikumbuka naanza nibeba siku na kuhubiri hapo. Kandi anyibutse yantwara ndimo nkubwiriza hano. Na utamkomande. Ntugire n'icyo umutwara.
Na ndio nitakwambia mtu mmoja hivi. Nachakubwira umuntu umwe gutya. Ukanisaidia na pesa. Umfashije. Ukanipatia basi ya kulala. Umpaye ahantu njama. Usiniseme mbaya. Ukamvuge nabi. Basi bana kukopesha 100 unibariki siku moja. Ni ibintu baba kuguje kugira. Kama tu hauko. Ni utariho. Acha nikonklire nikwalize nikwambie hivi. Reka nsoze nkubwire ngo. Wewe mnabakia hapa. Wowe usigaye hano. Acha kiburi. Reka kwishyira hejuru. Kila mnakuwa na kiburi. Buri muntu wese wishyira hejuru Ni mtoto wa Shena. n'umwana wa Gihonomu. Kama unajua kunapumulia kupumuzi ya watu. Niba uzi kuri guhumekera ku mwuka w'abandi. Kuwa mwabudu halisi. Jugerageza uramo Imana by'ukuri. Acha makufuri na watu. Reka ibibazo n'abantu. Bakia na maabudu tu basi. Sigarura Imana gusa. Lakini hao watu wa mingi wanayala hapa. Aba bantu benshi buzuye. Wanabeba watu wa mingi muroho kuliko kubeba Yesu muroho. Sasa ukikufa na ile watu wanayala muroho na Yesu haiko utaenda wapi? Abo bantu bari mutima wawe. Lakini mzee yeye anaenda vizuri. Ariko mzee hagiye neza. Na kwanza mimi nisema hivi, niko nabakumbusha. Njye naravuze ngo ndikubibutsa. Mama. Siku tu mimi nakata moto. Igihe nzacuburira. Kuna kulia. Ntabyo kurira. Kamate mapendo. Fata mapendo. Niko Mombaji. Kundi umunyamasengesho. Vale makanzu. Mwambara amakanzu. Mwende mkole acha nimbe. Acha nisifu mapendo muhimbaza n'amapendo. Baba Sandrine hata tukuta tena si. Lakini si tutamukuta. Nani kwa masame ya mina Bwana. Yeye hatarudia kutuona. Lakini si tuko na jiana tumkute. Na bahati yake ya pili. Bible yangu inasema hivi. Wenye wamekufa maizi masiku. Hawa ndio wa kwanza watatutangulia hapa hewani. Sio wenye takuwa tungana neema ya kupumua. Tutanyakuliwa na wenye walishakufa walishaenda. Oh, mzee wewe utanitangulia. Wewe uzatubanziriza. Amen. Nata muombe yeye ametutangulia. Senga gute we yatubanjirije. Amen. Banishi. Amen. Tengeneza maisha yako iweke sawa. Makofi na watu acha. Kiburi acha. Yote unavyo si vyako. Kuanzia kupumuzi haiko yako. Kupaka kuvyote haiko vyako. Mpatie Bwana maabudu tu. Mwambie Bwana unisamehe dhambi. Mwenzetu ameenda. Tutamkuta pale. Salimia pembeni yako mwambie huko kumstari wakati yako Yesu. Suza mugenzi wawe ngo mbese ngo bakumurongo igihe cyawe kiranga. Mzee Pato. Sema papa. Uyu nawe ni papa. Mimi nani ndo mwembamba. Je nawe se nindo nanotse. Simushibi nani ndo mwa munene. Ninde munini? Simuzee wangu ndo munene. Mzee siwe munini. Haleluya. Amen. Sasa nikwambie hivi. Mubwire ngo Mungu Imana akitaka bebe mzee ishatse gutwara mzee hata kamata kwa hizi nyama zake. Ntiyafata kuri izi nyama. Aniongezee zumie niendelee ku. Izinyongere kugira ngo mese. Ana nyama zake na nyama zangu. Afite nyama. Utofauti Mungu alivyoumba. Kumbe mzee hawezi kuwa na kiburi. Kumbe mzee hawezi tupana. Kumbe mzee hawezi kuwa na roho mbaya kwa watu. Kwa anajua mwenye alimpanda. Atamvuna tu siku moja. Akatale, aitike, atavuniwa. Na ndio maana kila mtu aliyekuwa hapa ana roho yake sawa. Utoshe maproblemu maisha yako. Itakuwa ikae maisha yako. Mungu abariki neno hili kwenu na kwangu. Amen. Tumesikia. Kesho niweze kujambo ry'Imana nyambari cyo mvuga. Mara mingi ikafika kwa neno la Mungu na kusaka kusema. Teko mwana badafite byinshi yakongeraho. Mara mingi hakuna vya mingi vya kuongeza. Ariko jambo ry'Imana riravuga ngo lakini neno la Mungu linasema umutima w'umunyabwenge roho ya mtu wa akili uri mu nzu y'umuborogo. iko mu nyumba ya kilio. Umutima w'umunyabwenge
roho ya mtu wa akili iri mu nzu y'umuborogo iko mnyumba ya kilio, wari ku mutima w'umupfapfa lakini roho ya mpumbafu uri mu nzu y'ibirori. iko mnyumba ya mafete. Iri jambo naritekerejeho numva riranshanze, Hii neno niliwaziaka nikasikia inanipita, ariko mpura n'umwigisha umwe lakini nikakutana na mwalimu mmoja asobanuye impamvu umutima w'umunyabwenge uri mu nzu y'umuborogo. sali explique ginzi nyumba ya mtu wa roho ya mtu wa akili iko nyumba ya kilio. Nuko mu nzu y'umuborogo Ni kwa maana nyumba ya kilio niho twigira ubwenge buva ku Mana. tunajifunziaka pale akili kutoka kwa Mungu. Hari icyo byongera muri twe. Kuna kitu vinaongezaka ndani mwetu. Mwakoze kuza mu nzu y'umuborogo Asante kwa kukuya nyumba ya kugira kilio, ngo twunguke ubwenge kusema tufaidike hii akili bituma twongera guca bugufi. na itume tena tunashuka, tunajishusha. Aha niho twigira kubaha Uwiteka icyo ari cyo. Hapa ndio tunajifunziaka kumheshimu Mungu ni nini. Aha niho twisuzuma Hapa ndio tunajichunguzaka, bigatuma twongera kuvuga ngo reka mve mu byaha, inatuma tunasema acha tuache dhambi, reka nanjye mpinduke. acha nibadilike. Apotre arakoze cyane Asante sana kwa apostol, kuko umwuka w'Imana amuvugiyemo amagambo y'ubwenge kwa maana roho wa Mungu amemwongelea ndani maneno ya kugira ngo akili, abanyabwenge bateraniye ahangaha kusema watu wa akili ambao wanakusanyikia mu hapa nzu y'umuborogo nyumba ya kilio, twongere twunguke ubwenge. tena tupate akili. Icya kabiri twitegure. Ya pili tujiandae. Ayo ni amasomo twigira mu nzu y'umuborogo. Ile ni masomo tunajifunziaka mu nyumba ya Twunguka kilio, ubwenge tunafaidika ka kandi akili tukiga kwitegura. na tunafaidika tena kujitayarisha. Umugabo umwe Mwanaume mmoja yaganiye ngo na marayika w'urupfu, akaongea na malaika wa kifo, mugende n'inkota y'urupfu. yule ambaye anatembeaka na kisu ya kifo. Aramubwira uti wareka tukaba inshuti, Akamwambia asiwache tukue marafiki, ukabyarawe nisaidie. igihe cyo kunjyana ukazambwira nkitegura. Wakati ya kunibeba unanitayarisha na jiandaa. Turavuga uti ndakwemereye, Kifo kikamwambia nakukubalia, tubaye inshuti, tumekuwa marafiki, ariko nzakumenyesha. lakini nitakujulisha. Ariko icyangombwa si ukukumenyesha, Kia kwanza haiko kukujulisha, ahubwo uzamenye imvugo yanjye. uwele wake usemi wangu. Bukeye ba marayika w'urupfu ngo arazatwara umuturanyi, Sababu likucha malaika wa kifo akabeba shirani, twara uwo haruguru, akabeba wa yulu yake, Shimisa atwara uwo hirya ye, akapita wa huku, nyuma yaho atwara uw'imbere ye. akabeba wa mbele yake. Bukeye arongera arakomanga kuri wa mushuti we, Asubuhi akagonga kwa rafiki yake, amubwira uti wo kabyara we nyakubahwa, akamwambia seme eti mheshimiwa, narinje ngo tugende. nilikuya nimekuya, seme twende. Aramubwira uti inshuti yanjye ko twasezeranye ko uzanteguza, Akamwambia rafiki yangu, mbona tumepatana kwamba none utanitayarisha, kununguye bizagenda biti? kwa nini unanishtukia ni nini? Ndaramubwira uti nyamara nakubwiye ngo usobanukirwe imvugo yanjye. Kifo akamwambia seme, nilikuambia seme uelewe usemi wangu. Narakubwiye ahubwo wanza warabaye sinamenye. Nilikuambia akose iko sawa kujua. Burya cyagiye natwaraga umuturanyi wawe, Ile wakati nilikuya beba jirani, nari ndimo mubwira ngo witegure. nilikuwa nakutayarisha aseme ujitayarishe. Igihe natwaye umuvandimwe wawe, Wakati nilibeba ndugu yako, nari ndi kubwira ngo witegure. nilikuwa nakwambia eti jitayarishe. Umubyeyi wacu watuvuyemo, Mzazi wetu ambaye ameenda, nanone hari marayika uri ahangaha kuna malaika mwenye iko hapa, atubwira ngo witegure. iko natuambia seme jitayarishe. Ejo nakomanga Kesho akigonga, uzabe sinamenye, usisemake aseme kuko sikujuaka, turi mu nzu y'abanyabwenge. kwa maana tuko mnyumba ya watu wa akili. Haleluya. Amen. Ntabwo turi ahangaha rero Hatuko hapa, turi bake gusa, hatuko wa kidogo. n'ubundi mu nzu y'abanyabwenge Mnyumba ya watu wa akili tubungukira byinshi. tunafaidikia vitu ya Muri uyu muhango w'umunsi wa none, kwa hii programu ya siku ya leo. kugira ngo n'ubundi twakire Reverend Dieudonné, Acha tumpokee Reverend Dieudonné. n'ubundi afite iriri ku mutima we nawe yavuga. Kuna neno anaweza sema, Afite ubuhamya bwinshi bukomeye. kuna ushuhuda mingi. Mbese ko yavuze ko umubyeyi yamuhaye amata, Umesikia kama amesema mzazi ampea hari maziwa. byinshi nawe afite yumva ko yavuga kuri uyu munsi Kuna bia mingi iko navyo venye anaweza sema siku muri ya iki leo. gitaramo cyo guherekeza umubyeyi wacu. Mwa hii mkutano ya kumsindikiza mzazi yetu. Karibu baba. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe. Ndi umwana mw'uru rugo, Niko mtoto katika hii nyumba. agakiza nakigiye kuri mama Sandrine. Okovu nilijifunzia kwa mama Sandrine. Mw'uyu mujyi wa Gisenyi nahakoze byinshi. Mwa hii mji wa Gisenyi nilifanya vitu vingi. Nahakoreye ibyaha, Nilipafanyizia zambi, ndanahakirizwa.
na nikapaokokea. igihe cyose nabanye na mama Sandrine, Wakati yote tuliishi na mama Sandrine, nge napfushije ababyeyi mfite imyaka hafi 13. nilikufisha wazazi na niko na miaka karibu 13. Sanga mama Sandrine ari umukozi w'Imana. Nikakutana mama Sandrine ni mtumishi wa Mungu. Nyirizwa mu itoro bita imbaraga inkuru nziza. Nikaokokea mu kanisa ambao wanaita agakiza n'uwundi wembikesha uyu mumama. Okovu yenje alitumaka na ipata. Ku naje ntari umuhanuzi aranyigisha ndahanura. Nilikia siko nabii akanifunza nikabiri. N'uyu munsi mfite umuryango munini magarari i Kigali uruta abantu bari hano itorero. Na leo niko na kanisa kabambi kushinda watu. Byose mbikesha uyu mumama. Yote ni kutokea kwa huyu mama. Uyu mupapa mureba. Huyu papa mwenye mko mnaona. Ndashaka babwire ngo yabonye ijuru. Nataka niwaambie amepata. Ubyemera utabyemera. Uitike ukatane. Njambira banagakiza sa magambo. Naambiaka watu waseme agakiza ni ibikorwa. Okovu ni matendo. Yazanaga amata. Alikuwa analetaka maziwa. Tugahura mu rugo turi nk'abantu 20 tuvuye ku rusengero. Tunakutania hapa tuko watu kama vile sinigeze mbona arakarira mama ngo kuko amata abana banje batayanywe akanyobwa nabo hanze. Sikuwahi kuona namsirikia mama se kwa nini batoto wangu bakukunya maziwa igihe cyose twazaga hari ubugari nibwo babaga bafite yaravuga ngo bana banje ni mwicare namwe muriki. Wakati yote tulikuwa nakutaka wako na bugali ugata utaha wari unarudia kwenye utaenda na umekula. Ikindi ndini Kigali ntabwo yaniranye yakomeje kunsangira Kigali. Wakati nilikuwa na Kigali hakuniachia. Rwa rukundo rw'ababyeyi arunyereka ndi Kigali. Ile upendo ya wazazi kainionyesha na ndashaka mbwire abantu bicaye aha. Nataka niwaambie watu wanaikala. Umubwiriza ibice bitatuhere ku murongo wa 2. Mhubiri sura 3 kuanzia kumsali. Harabango hari igihe cyo kuvuka. Kuna wakati wa kuzaliwa. Hakaba n'igihe cyo gupfa. Kuna wakati wa kufariki. Ndashaka mbwire abantu bari hano. Nataka niambie watu wako. Nuko apostle amaze kubitubwira. Kama vile apostle ametoka kusema. Urupfu rwazanywe n'umuntu bita Adam. Kifo kililetwa na Adamu. Igihe yatandukanaga n'itegeko cyangwa se n'amabwiriza Imana yamuhaye. Wakati alijitenga na sheria Mungu alimpatia. Urupfu ruzanwa no kwibagirwa icyo Adamu yaremewe. Kifo kililetwa na kusahabu kile ambacho Adamu. Efeso 2:10. Wa Efeso sura 2:10. Harabango kuko turabi Imana yaremye. Kwa maana tuko wale ambao Mungu aliumba. Turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Akatumbia kazi nzuri ndani ya Kristo. Ndashaka mbwire abantu bari hano. Nataka niambie watu wenyewe amafaranga ntagazaguheshisho. Pesa hazitakupesha mbingu. Icyubahiro isigwani kizaguhisho. Heshima dunia na kupatia. Ariko imirimo myiza ukora ugihumeka. Lakini matendo mema. Iyo bizaguhesha ubwami bw'ijuru. Ile ndio itakuingiza mbinguni. Turimo turavuga ibyo yakoze. Tuko tunasema vile ambavyo. Turavuga ko yatugaburiye. Tunasema ametupa. Hari abandi yacumbikiye. Kuna wengine reka nibaze weyi wawe ni bande bari wawe. Acha nishuhudize aseme. Reka nibaze ni bande ucumbikiri wawe. Bangapi njona na. Reka nibaze kuri wa mugishimana yaguhaye. Urawukoresha iki? Unaifanyisha kazi. Shuti ibintu. Rafiki vitu. Zero. Ni bure. Zero. Ni bure. Ku myaka 25. Ku miaka 10 maze gukizwa. Kisha kuokoka. Mu mujyi wa Kigali. Mu vile ya Kigali. Ndi mu bashumba bagenda imodoka zihenze. Ni mchungaji ambaye anatembea byose ni zero. Ile yote ni bure. Ku ejo bundi. Juzi. Ndabonye Imana ma etage mu mujyi wa Kigali. Niliona Mungu akinibariki. Ariko ibyo byose ni zero. Ile yote ni bure. Agaciro k'inzu Imana izabarasiza utahamo. Nabayiriyemo. Nabayiryamyemo. Nabayiboneyemo amahoro. Icyo nicyo kizaguhesha ijuru. Ile ndio itakupesha mbingu. Gusa nta kindi. Bure hakuna kingine. Twibuke ko tutaremewe kwambara. Tukumbuke kwamba twibuke ko tutaremewe kugira na konfuri nk'uko babivuze. Kumbuka kama haukumbuka. Matayo 5:8 harimo ngo hahirwa b'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Nta Imana ivuga ko uri minister, nta ivuga kuri runaka, nta ivuga business ukora, umutima uboneye. Roho yako safi Ni uzatuma ubona Imana. Ndio nyeta tumona Mungu. Ikizaguherekeza. Kenya kitakusindikiza. Wa mudamu kubwira ngo I love you. Ule mama mwenye anakuwa. Wa mugabo kubwira ngo I love you humeka. Iyo uzamanukana nayo na kumusi umuzuko izavuga. Itasema. Haleluya. Amen. Kuko turabi Imana yaremye.
Kwa maana tuko wale ambao Mungu Paulo avuga ya magambo Paulo wakati alikuwa anasema yasanze itoro ryo mu Efeso akakutana kanisa la rifite ikibazo. walikuwa na Bavugaga ko basenga ariko nta mirimo bafite. Bakavuga ko basenga ariko nta rukundo bafite. Paulo abagezemo abona bameze nk'abafarisayo. Aravuga ndashaka mbibutse mufite amamodoka mugendamo ariko mwibuke ko hari impamvu yo kuremwa. Ndashaka nongere mbwira umuntu uri hano, ibuka papasi yawe yo kubaho. Kumbuka kwa nini naishi. Iri toro ryo muri Efeso ryari rihuze, ryari rirangaye. Paulo ahageze asanga basa n'abantu bagezeyo ariko yabareba akabona n'injishi. Suriza mugenzi wawe mubwire ngo ntabwo waremewe kwinezeza, mubwire ngo waremewe kunezeza. Wayamurebe mu maso umubwire ngo waremewe kunezeza, ntabwo waremewe kwinezeza. Wayamundebere mumuhoberere umubwire ngo Imana ishaka kunezeza. Wayabimubwire nubona atagusuhuza umenye ko ari umunyenzika n'umutindaho nawe ibihembo bye birahari. Mubwire ijuru uzaritaha ariko nimba ari ikibi uzasha. Tugeze mu bihe bigoye, umukobwa adashobora kuba kwa nyirabukwe ari umurozi, ugatinyuka kuvuga uwakubyariye umugabo akakugira ukuri n'umurozi. Abaye umurozi yaguha umugabo akakwica kuko nta rukundo gukunda ruturwanya. Haizi kupenda kushinda mama yake. Imigani 4:5 haravuga ngo dusabe ubwenge, dusabe n'ubuhanga. Ubwenge buzaturinda, ubuhanga buzadukuza. Mw'iyi si ndashaka mbabwira bicaye hano, mureke ubujiji, muache upumbavu, agatuza kupandisha hao kakugeza. Hakuna kuendeleza kufikisha. Nuko butunzi ufite ni zero. Ile mali yenyewe kuna ni emetre 4v. Niwe tukunda na izajana. Tunapendaka hautaendaka nayo. Salomo yaravuze ngo Salomo akasema kwiruka inyuma y'ibyisi ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Reka kwiruka inyuma y'umuyaga, iruka inyuma ya Kristo. Ushaka imirimo myiza kugira ngo naguhamagara nawe izina ryawe risumbikanemo. Ngore babasinzi buzuya, ona balevi bebanajana, ngore basambanyi buzuya, ona basirifu bebanajana, reba abanyenzi kabicaya, ona batu yasira, uyarangije, uyamemaliza. kuki tubwiriza ku munsi nk'uyu? Kwa nini tunahubirika? Tubwiriza kugira ngo twongere twibuke. Tunahubirika kusema tena We araciye, ariko kano kanya nje nawe twaje he? Niye nawe tunaweza enda wapi? Twaje nijoro, tulikuwa usiku, umushoferi udutwara sinzira, shoferi mwenye alikuwa anatubeba kasi, imodoka yaranyuze mu simo kiri. Amahirwe nari maso, nilikuwa macho, nitamufata ukuboko ndayikata, kamata mkono nikaikata. Ariko seko nari nje gushinga, lakini mbona nilikuwa na kiasi? Iyo nza gupfanye nari kujashi, ningekufa ningeenda. Reka mibaze nawe uhibaze. Acha nijiulize na wewe ushiulize. Reba mugenzi wawe, ona mwenzi, mubaze uwo mubana uramukunda. Muulize sema mmunaishi na nampenda. Kwe mubaze uramukunda. Muulize sema mimi kwa rukundo wamukunda agaciro cyahari, yaje tembera cyahari, yashushira cyahari, yashokorera cyahari. Abantu bariho barabalance, abinyuma bazakwemera. Imana nireba inyuma, Imana nireba amagambo, Imana izakwirebera mu mutima. Tungana, tembea vizuri. agasuti kamwe, kamodoka kamwe, akazu kamwe, bene so kugishaka kubasuhuza. Haupendi taka duhuriye hehe? Tunakutania wapi? Ile ni kukosa. Papa ni wamaga kazi ngagutorera isukari, Haukubwa na geri kigarureba aho ndana, ariko ibyo ntacyo bivuze. Geri kigarurebe Ranjorofa wagendaga ku gare atunze Ranjorofa cyubujije wego. Acha vitu vya kukosa. Nari umukozi we mucura n'umukoroderi. Baba ya ule papa alikuwa anamchora sukari. Je kukubwira ngo ariko ibi byose ntacyo bivuze. Nakwambia bigire ubaha Imana, bigire wicisha bugufiya. ushuke chini. Agakweto kamwe Kiato moja
kigira uhatari Unajua mtu wa danger. kabona n'umuntu ntarurira indege Unaona mtu hapa yavukiye Igisenyi yiyi Gisenyi ashakiye Igisenyi abyariye Igisenyi ariko isesemira mwinshi nta n'igihugu cy'umuzungu urageramo we hagafika kata mwishi ya mzungu umefika akaduka kangana gace kandi shaka gusuza mwene haupendi kusalimia tena ndugu yako. Biblia bango menye ko mwisi meruka Biblia nasema urukundo rwa benshi ruzakonja abantu basaba inashima abantu basaba inakoreka reka uyu munsi wa papa ugira icyo usigira ikuachie kitu agakobwa kakisiga ruja leve kafia kanachipakana ruja leve karahira kakabona matiti yaje kisha kanona matiti kakananirwa kubaha ababyeyi anashindwa kuheshimu wazazi. umusore azaguha byose ariko ntago azaguhisha Kijana atakupa yote lakini hatakupa mbingu. soje mbasaba ngo tuganire gutya Namaliza nikiwaomba tuongee. dusabe Imana iduhe urukundo Tuombe Mungu atupe upendo. dusabe Imana iduhe iki Tuombe Mungu atupe nini? dusabe Imana iduhe iki Tuombe Mungu atupe nini? ongereye mugende ubwire ngo urashaka kumfasha mugiye ngo numfashe nawe uzaba wigiriye neza Amia mwenzako asema ukanisaidia takuwa. abimubwire mubwire ngo kumfasha no kwiteganyiriza Kunisaidia nikujisaidia. kugira neza ni nka mituweli Kutenda mema ni sawa vile protection. sara abantu bari hano Sikuko watu wako hapa. bavuze ngo dusenge Balisema tusituombe. arasenga hari Akaomba. mwene se uri hano Kuna ndugu yirinjiye aha ameingia. ntiyamusuye uracyafite konfuri iri juru si ry'amagambo Hii mbingu si ya maneno. Yesu aravuze ubwami bw'Imana Yesu akasema ufalme buratwaranirwa hagaruka abanyantege nke ni ya wenye nguvu. nubwo abanyembaraga Ni ya wenye nguvu hii mbingu. nukiranuka Imana izakurerera abana Ukitembea vizuri, nutari Imana izabarera ukiwa hauko dore mwene Jerome hariya ku mahoro datera twese ibintu ariko ntacyo byamariye ariko Yesu namenye ndimo mbabwira aragaburira aranyambika byose arabikora tungana urimo uratunganyiriza abana bawe ejo tembea hazaza vizuri, uko unatengenezea watoto yako. Amen. komeza wigire nakwere urimo urasiga abantu uzabyarinze Jifanye tu kitu unapenda, uko unaribishia watoto yako. Bwana sifiwe Amen. ongera umurebe mu maso Ona mwenzako tena mumacho. mubwire ngo ndi mwiza Mwambie aseme niko mzuri. mubwire ngo ndi mwiza Mwambie aseme niko mzuri. ariko wamumbwire niba ari n'umugabo wawe n'umugore muprofitira hano urandambe muruta mubwire ngo ndi mwiza Aseme niko mzuri. mubwire ngo ndi mwiza Aseme niko mzuri. mubwire ngo niba ndi mwiza rero nkunda icyiza kirakundwa icyiza kirarindwa icyiza gihabwa agaciro Nikia samani. ongera umumoberere mumumoberere hari impamvu ndimo mbikora mumumoberere Nakona tu mnavifanya. we ariko wamuretse mumuhoberere papa bita kudahere udahobera mama Kupatie wenzako. muhobere ndisoje Nimemaliza. ariko menya ngo naremewe iki Lakini jua tugomba sema tutoke hapa tukikatala. tuvana turetse amagambo Tuache maneno. hari abaza bakwiriye Kuna kuya hari n'abaza badakwiriye uri nde wowe uko nani? Manisimu. Cyubahiro n'ikiba. uri nde woza abakwiriye n'abadakwiriye Uko nani wenye agano wanastahili na wenye hawastahili? inyuma y'uko abantu bakureba inyuma Yesu ariho wagenda n'amafuti yawe Yesu akakuya tuna zile desordre za kunesa pale. Cyubahiro n'ikimana. tuve mu badakwiriye n'abadakwiriye ushinzwe ibyo ni Yesu Tutoke wenye hawastahili na wenye wanastahili. Yesu. Sika na vile ni Yesu. periyodi imwe Wakati moja bamuzana umugore wafashwe asambana wakamletea mama itegeko ryariho sheria yenyewe ryaraba umuntu wafashwe asambana Baba alisema mtu akizini
bamubwirwa amabuye yitwa Kamutupia majibu akufe. Yesu ageze Yesu wakati alipofika arababwira ngo akamwambia hivi, utarigeza kora icyaha mwenye hakuwa muri mwebwe namutera iki kati yenu akutupia majibu. banga kumva Bakakatana kuko Yesu azi ko bavuye mu butaka kwa maana Yesu yandika hasi akaandika ariko nivugana n'ubutaka ndazi ko buri muntu wese ari butsindwe yakwandika hasi aliandika chini. wowe waryamanye n'abakobwa 10 Wodi zile na watu 10 urakizwa ukaokoka. nawe amabuye 10 ari inyuma yawe Wewe masho 10 iko nyuma yako. weho waishe 5 Wodi umuliwa watu 5. wewe wakwiye n'indi 8 Wodi tosha mimba. na amabuye 8 Mashua 8. Yesu agiye kunamuka Yesu agiye buri muntu asoma ibyacaho kila mtu yote abwira umugore n'iryo jambo nashaka kubabwira anaambia mke neno mugore mwanamke abakuregaga bari he beba alikuwa anakustaki bako wapi bagiye bameenda. aravuga ngo nanjye ubwanjye Akasema hata nami singuciriyeho urubanza sikukatia. nimba Yesu ataracira urubanza Kama Yesu hakukuwa wowe dusigaye mu ntebe y'Imana kwa nani wa kuikala kukiti ya Mungu? hari abaza bajya kuzimu Kuko beba wanajua wanaenda kuzimu, n'abaza batajya kuzimu kuko benye wanajua benye ko habendi. wabuze kwishyura inzu ubonye inzira ntiwajyayo Mbona umekosa za kulipa ideni rya banki ubonye inzira ntiwajyayo deni ya banki reba ukuntu urabe udasinzi Ona jinsi va mu magambo y'amandwa kiranuka ubaha Imana ca bugufiya gira imirimo myiza ibidafite umumaro biveho. hari abantu bigize abakuru umudugudu batarabatwe n'umudugudu kumenya kwa runaka ibyacitse n'ibyahe n'ibyahe uyu munsi Imana irimo inyibutsa nawe urimo kwibutsa twongere tugaruke tumenye ko ari cyo twari tujue kama kuna kitu Mungu alitukulia. hereza mugenzi kayi 5 mweze kayi 5 mubwire ngo inzangano ntabwo ziryoshye mubwire ngo ishyari ntabwo rigezweho Ambia mwenzako sema hivyo haiko kutamu. mubwire ngo ibyo ntabwo bigezweho Ambia mwenzako mubwire ngo agahinda ufite ntabwo karyoshye haiko kutamu. bandengere metero imwe Bameni wayitwaye nawe bayitwaye na umeibeba. mwese ntacyo muzajya Nyie wote hamtabebaka kitu. situgiye kujyayo Tunataka enda. situgiye kujyayo Si tunataka enda. turebe ko hari imodoka bamushira Tuone kama kuko gari bayimuhe watakuwa. ngakata Baimupe kama vile zawadi. Hakuna. barakubwira ngo ibi waje usanga hano ni ibikoresho bigufasha kuba mwitsi Hivi wenyewe ibikagukontorore ujye ubikontorora ni vitumikisho venye ibikagutegeke ujye ubitegeka visikuwe na kuongoza kwa na viongoza. Imana ibaho umugisha hari umuntu yumva atsinzwe ahaguruke dufatanye gusenga Kuna mtu ambaye ameshindwa asimame tuombe Mungu. hano nabonye abantu ngende umuhanuzi Niliona watu niko na umuntu ufite abakobwa 3 kuna mtu mwenye kuna wafie 3. nabonye abakobwa bafite abasore 4 Niliona wafie bako na vijana 4. inzogera nivuga Parapande kalia umenye ujue aho uzajya kwenye utaenda. Yeremiya 4 aravuga ngo nimugaruka Yeremia 4 ikasema abari nge mkaruti. mugarukira Mie njo nimugaruka mugakuraho ibizira byanyu mukarudia munaacha mabaya muzongera yenu. kujarajara Hamutazunguruka kandi tena. musebe garuka Nikuombe mugenze hivi. mu maso Omba ona mwenzako macho. ngiye umukozi n'amena atari muzinduka mukata Mwambie aseme mtumisha wasula telefoni sio mkatoto. mubwire nanashiriza ntukamurebe nabi Aseme mtumisha. nimba ushaka kubona ijuru Chakula kalungura usionake msimonake. mubwire ngo numwishyura isabu ni ko yayifashe nabi umenye ko uri gufunga irembo rijya mu ijuru Ukamlipisha savo jua ameipoteza na ametumikisha mbaya uko nafunga njia za. umuzamu yasinziriye ndakwirukanye Santileni amesinzia nimekufukuza. komeza Sawa, endelea. komeza Endelea. hano nabonye abagabo bana binjira mu rugo umugabo yakwinjira mu rugo abantu bose bakisha umugabo uzajya hehe Hapa nimeona mwanaume sana ingia kwa nyumba watoto wanajificha. Baba utaendaka wapi? ndebera mugenzi we mumbarize uwo mugabo uheruka kumura mu mwenda ryabo Uliza wanaume mwenzako aseme ni siku gani uliuzia bibi yako? mumbarize ryaro riko kumugura umwenda Uliza mwenzako aseme ni siku uzabibazwa utaulizwa. ni wa responsable w'urugo Ni responsable wa nyumba. mama Mama. reka chati umugabo yatashe Acha kuchatena bwana iko. ko n'ubujiji Ile ni upumbavu. mugabo yatashe n'umwanya wo kumwakira Kama mwe uwakubaza umugabo yagiye na petit déjeuner muzajya mu ijuru ryande kiretse niba ari ryazo nani akose kama ni ya babako. ndasoje Nimemaliza. mbariza mu mama wicaye umugabo wawe yagiye ari
Uliza mama mwenzako aseme mume wako. Mubaze yasohotse mu nzari. Uliza mama aseme ametoka mnyumba na amekula. Yavuye mu nzu mwambisa amasogisi. Ametoka mnyumba na amepika shorts. Mumbarize. Ulize. Farisai. Wa Farisai. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ineza y'umuntu Mema ya mtu niyo imutera gukora. ndio yenye natumaka na. Ongera umumbarize nasoje. Muulizie mnamaliza. Uheruka kumwakabiza uryari uriyasheshe. Ule sherini siku. Hano urasanga apfuye uri kwiriza namukunda akawabwiriza inzara. Akakufa hapa unaweza shirinisha na ulikuwa unamshindisha na njaa. Nyagasani tworohereze. Mungu atusaidie. Yesu w'amagambo ntacyo azakumarira. Yesu ariko Yesu w'ibikorwa hata kufalia kitu. ahatari inzira zashira inzira. Kwenye hakuna njia atapaweka njia. Elimani kibi. Rudishie Mungu utukufu. Paulo yaravuze ngo Paulo kama twaje kumufasha gusoza icyo yaremewe. si njoo tulikuwa kumsaidia kumaliza Kenya aliumbiwa. Ariko dutekereze. Lakini tutafakari. Jewe bibaye najashye. Mie Ndimo ndakubwira nanjye nibwira. niko nakwambia na mimi nikijiambia. Uwumva afite uko asengerwa haguruke tumufashe gusenga. Mwenye anahitaji maombi atasimama tunamwombea. Mungu akubariki mama. Imani bahumugisha. Mungu awabariki. Imani bahumugisha. Imani bahumugisha. Kadusenge Imana. Acha tuombe Mungu. Nyamara nasoma ijambo rivuga ngo nitwumvizwe nitwinangira umutima. Tukasikia sauti tusifanye mioyo yetu kuwa mgumu. Wireba abari hano. Usione bebiko wako mwenzako. Yesu nazana akazare muturage. Yesu akarudi hata azare ubusabane bwawe nawe. ataona uhusiano yako naye. Kanisenge. Acha niombe Mungu. Data mu izina rya Yesu Kristo. Abo bahagurutse nibo butumwa wabo bageneye. Kubwo kwemera gutsindwa. Kubwo kwemera guhagarara. Turabasenge ayo masaha mu izina rya Yesu Kristo. Reka mwami Imana yacu uwumvishe ijambo ryawe gutsindwa. Mwami Imana yacu reka umanure ubushobozi ku mumama wahagurutse, umanure ubushobozi ku mukobwa wahagurutse, umanure ubushobozi ku musore wahagurutse. Icyo rirema reka ijambo ryawe ribabera itabaza, reka ijambo ryawe ribabera imbaraga, reka ijambo ryawe mwami baryane baryuze, bari mu rugo baryuze, bari mu kazi baryuze, aho bari hose baryuze, kugira ngo mwami ubwo uzagaruka gutwara ituro ryawe bazagaragare mu mubare w'abanesheje. Adonai nasabaga nk'umwana wawe, reka nawe uduhereze nk'umubyeyi kugira ngo izina rye rirusheho gushimwa uhere none n'iteka ryose. Amen. Akoze umushumba. Asante kwa mchungaji. Mungu awabariki. Ambia mwenzake Barakimbwirisha. Wamemwambilia. Baramubwiye kabisa. Wamemwambia. Niba batamunonitse. Kama habamunonike. Yabatumva. Kwa sasiki yake. Nuko ngo yamubwiye. Vile njoo nimwambia. Ndagira nawe nibibe barakimbwiriye. Nataka usikuwe wamemwambilia. Ahubwo tugana umugano ugana kariho. Tuvuge kubiriho. Tuseme kubyebiko. Aho umugano uvuga ngo habwirwa benshi. Kwenye hadithi nasemaka kunabiliwaka bamingi hakumva beneyo, lakini kunasikia bale ambao wanahusika na ile neno. Kumvise ijambo ry'Imana kandi dutsinzwe naryo. Tumesikia neno la Mungu na tumeshindwa na kuri uyu munsi mwiza wo kuba mu nzu y'umuborogo. Kwa hii siku nzuri ya kuikala mu nyumba ya kilio. Niba mubona ubutumwa bwiza ngo butambuka mu gihe gisa n'iki, kama mnasikia habari njema nzuri inapitikana wakati kama na hii, ni kugira ngo ibyanditswe bisohoze ubuhanuzi bwabyo. Ni kusema maandiko itimize unabii. Biblia inavuga ngo mu gihe cyo gupfa kwa Elisa, Biblia inasema wakati wa kufa kwa Elisha, ngo yarapfuye arabora nk'uko biri bivuga, akakufa kaoza kama vile Biblia inasema, umubiri we usigaza amagufa, mwili yake ikabakilisha mifupa. Icyo gihe hari abagabo bari kwirukanka, iyo wakati kulikuwa wanaume walikuwa nakimbia, ngo bikanze bafata intumbi bayiterera muri rya rimbi. Saba lishtuka bakakamata maiti wakamtupia pale kule. Intumbi iguye ku magufa,
ile maiti sasa ilianguka kwenye mifupa, bisubizwamo imbaraga irazuka, akarudishwa ndani nguvu, akafufuka. Reka twemere ko kugenda k'umubyeyi wacu, acha tukubali kwamba kwenda kwa mzazi yetu, uyu ni umurimo w'amagufa. Hii ni kazi ya mifupa. Zari ngombwa yuko uyu murimo ugira buzura mu bugingo bwabo. Ilikuwa vema kwamba hii kazi ifufue watu. Abantu bazuka. Ilikuwa vema watu wafufuke. Abakozi b'Imana turabashimira. Tumishi wa Mungu tunawashukuru. N'ubundi mihango yacu irakomeje muhumure. Na seremoni yetu ngali inaendelea. Twakomeje kuba hanga twumvise amagambo menshi. Tuliendelea kuwa hapa, tulisikia maneno mengi. Twumvise ubuhamya butandukanye. Tulisikia ushuhuda tofauti. Hari umugabo wavuze ejo muri mugoroba mu buhamya. Kuna mwanaume alisema jana kwa ushuhuda ngo umubyeyi tumusifu watuvuyemo. Ase mzazi tumsifu ambaye amefariki. Ibyo tumuvugaho ni ukuri. Yenye tuko na msema hako ni kweli. Umugiye gisa n'iki n'igisambo baravuga ngo nacyo cyakoraga neza. Wakati kama na hii hata mwizi wanasemaka na alikuwa anatenda mema. Ariko ngo umubyeyi wacu ibyo tumuvugaho ni ukuri. Lakini mzazi wetu betuko tunamsemea ni kweli. Twese uko turahangaha ndahamya nashidikanye ko duhagurutse. Sote kinsi tuko hapa tukasimama. Tubonye akanya twavuga. Tukapata wakati tunaweza sema. Kandi ntawaburi icyo avuga kuri uyu mubyeyi. Hakuna mtu mwenye anaweza kosa kia kusema kwa mzazi. Muranyemera kuko tumaze iminsi n'ubundi mu mugoroba no ku munsi w'ubuhamya nkuko dusanzwe tubimenyereye. Mutanikubalia kwa maana tunamaliza siku hapa na magharibi kama vile tunazoea. Utari bwumve tutamuhamagaye rwose ntadufate nabi. Mwenye atasikia hatumuite tukamate mbaya. Kuko tuba dufite gahunda tumaze iminsi tugenderaho. Kwa maana tunakuwa tuko na programu yenye tuko siku tuko tunatembelea. Nubundi yo gahunda turacyayikomeje. Ile programu ingali inaendelea. Ni muri urwo rwego tugira ngo twakire n'umubyeyi. Tunataka tupokee mzazi. Mama Sandrine. Mama Sandrine. Pastor Mama Sandrine mbabarire. Kugira ngo tumwakire. Nataka tumpokee. Amushyikiriza indangururamajwi. Bamupe mic. Kwiriya kwegera abantu kugira ngo se kureba abifuza kuterekeza mu bushobozi bw'amamodoka ndetse n'abandi Imana yagiriye ubutunga imodoka. Turasaba nyabuna kugira ngo twumvise bakomeze gahunda kandi rero itangazo imodoka ari nke kandi twese turashobora kwifuza kugira ngo twari tugize igitekerezo cyo guteza bibiri tugahamagara pasiteri zikaza zikatwara. Urumva ubwo aragira ubushake aratwegera tumwandikira. Uni
ababyeyi turabasaba bakomeze kugira hano hafi badufashe ku ndabo n'ubundi ziracyahari indabo ni nyinshi gahunda zisigaye kujya mu modoka abandi turahurirayo yasezeranye kwisabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryayo risa naho ibyunyuramo ibyunyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho bigatume uteshuka ngureka imana imana idahemuka yasezeranye kwisabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda. Abaririmbyi barakoze n'ubundi bagume hariya bari bukomeze kudufasha nk'uko Imana mu isengesho asengera n'indi mihango yose igiye gukorerwa hano. Au mbele za programu zote zitafuata. Karibu baba. Ijambo rya mbere utarasenga Neno la kwanza na hatia umbo. Yesu asema neno kufufuka na uzima. Ule ambaye ataniamini hapa kwa kufariki ataishi milele. Wakristo mko na miamika. Hiyo niko na shangaza. Haiko hapa. Hii ni udongo tunakaribisha mwingine. Mtu tayari ameenda mbinguni. Mana nyirishi. Mana jirani. Abukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Masisi muri Ndorero yize amashuri yisumbuye yasoza muri Kongo agana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani yaje kubona
kwinjira mu mirimo muri terime yitwaga ibishoreri. abo umushoferi umupadiri wari uhayoboye pasiteri Carbone. nk'uko abakomeje kubyumva bavuga imibereho ye yo kuba umuntu w'umunyamahoro woroheje ufite amatwi kandi w'umunyamurava mu mirimo ye, kandi akagira n'imbaraga yaremanywe karemano bifatanyirije hamwe byaje gutuma atona ku bikoresho umushoferi wihariye. babana muri ubwo buzima kugeza mu 1992 ariko hagati aho mu 1991 yaje gushakana na Nyota Asikiwe, babyarana abana 9 barimo n'amatuma y'imitetamubona. Kuri urwo rwego nifuza ko aka kanya gakurikiyeho nuko natafuta y'indabo nafata n'ubundi twakire madamu tupokee mke uwatabarutse wa marehemu, n'ubundi n'umubyeyi wacu Pastor Mama Sandrine, ni mzazi wetu Pastor jina jina watu Yesu, na wasalimu kwa jina la Bwana watu Yesu. Tukakomeje kuvuga ko tushobora kuvuga kuri mzee. Tulisema kama tuna vitu vya mingi tunaweza sema kwa mzee, ariko nanone twavuga bukaca bukira, lakini tunaweza sema bunaingia na bunakucha. Bimwe ariko rero mpagaze hano na Pastor Manu yiyegereje. Karibu Pastor Manu. Ni indirimbo ivuga ngo Mwokozi wetu. Ni nyimbo inasema Mwokozi wetu anatupa furaha kubwa duniani. Vyote vimeteka Baba, haleluya, 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 haleluya. Mzee akundaga indirimbo, mzee alikuwa anapenda hii nyimbo, niyo mpamvu kandi tukomeje kubashimira, naendelea kuwashukuru Imani wangu Mungu awabariki. asante. Barahizi ko n'ubundi dufite igihe dutanga hano, baragerageza gukoresha igihe gito. Wanajua kama tuna muda mfupi hapa, watajaribu kutumikisha muda mfupi. bari busubire muri Kongo, Sana sana kuwa mtarudia Mkongo, ntabwo bagenda rero batagize ijambo bavuga gusa. hawawezi toka na hawaseme kitu kama vile jamaa. Tunashukuru sana kwa kutupatia neno. Tushimye cyane ko muduhaye ijambo. Sisi kwetu hatumeweza kutoka hapa bila kusema. Kandi ntabwo twari kugenda tutavuze. Sisi Murinda alikuwa shemeji yetu, Twebwe Murinda yari muramu wacu, alikuwa pia ndugu, yari umuvandimwe. sisi ni wakubwa yake na Sandrine. Twebwe turi bakuru ba Sandrine. Murinda tumepata ushuhuda mingi, Murinda twumvisha ubuhamya bwinshi, kwetu hatuwezi kwenda bila kumuaga. kandi natwe ntitwagenda tutamusezeye. Alikuwa mkwe mzuri kwetu, Yabaye umukwe mwiza kuri twe, chunga dada vizuri. yabanye na mushiki wacu neza. Tukusikia siku moja dada anatoa plente ya kuwa mwana yake anamsumbua. Ntabwo twigeze twumva na rimwe mushiki wacu atanga ikirego ko umugabo wamubangamira. Kwa hiyo tunatoa shukrani sana. Kuri ibyo turashimye cyane. Tunalomba dada na watoto watulie. Dusabye mushiki wacu n'abana ngo batuze. Mungu ndiye mfariji wa mayatima. Imana ni igikomeza imfubyi n'ubupfakazi. Murinda alikuwa mtu mzuri, Murinda yari umuntu mwiza, mnyenyekevu, uca bugufi, mwenye hekima, munyabwenge, na kicheko mdomoni. kandi yahoranaga ibitwenge ku munwa. Basi Mwenyezi Mungu amsindikize
muherekeze umwami Imana muherekeze matendo yake mazuri aliweza kutuonesha ku bikorwa bye byiza yagerageje kutwereka asifiwe sana. kandi Imana ishimwe cyane. Tunawashimiye, tunawashukuru. nakomeje kubabwira ni umuvyo wacu. Niliendelea kuambia mzazi wetu amefariki Ishimwa n'abantu, wakati watu wanakushukuru, ugashimwa n'inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi, wajirani, marafiki na wandugu wanakushukuru. yaya ndavugwa nuko wagiye, haiko maneno ya kujisemea, ahubwo nuko nk'uko twakomeje kubyigishwa buri muntu wese azavugwa n'imirimo ye. kila mtu yote batamsema kufatana na matendo yake. N'ubundi rero turacyakomeje imihango yacu uyu munsi, tungani naendelea na programu yetu ya siku ya leo. uyu muhango ndagira ngo twakire Pastor Chuma, nataka tupokee Pastor Chuma dukomereze gahunda zose zisigaye inyuma, aendelee programu zote zinabakia nyuma. mu izina rya Yesu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ya anga yetu mahali hapa, kuba bikiri cyacu hano, tunasihi familia na wapastori tukaribia hapa, turasaba ngo umuryango n'abapastori twegere hano, alafu tuanze kazi. hanyuma dutangire uyu murimo. ururabyo ruri he? Ururabyo rumanukana na serikali ruri he? Uko mutinda twe turamanira serikali uretse kwanza ntabwo dushobora kurindira manura aho mutangire iraremere yitsinze yakora muzana ururabyo vuba vuba ntabwo imashini iri buhagarara muzana ururabyo vuba vuba. Yesu we dusabe korali aho muri muzamura indirimbo yo kuzana ihumure hagati muri twebwe. Abandi umuryango bari inyuma mu mwegere hafi, abandi bakozi b'Imana nabo hari hirya mwegere hafi. Mama Megani nawe yegera imbere. Mana data mu izina rya Yesu, tuzi ko ijambo ryawe ritubwira ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Uyu munsi wa none data, nk'uko ijambo ryawe turasenze dusaba uburinzi kuri iyi mva data, dusengeye uyu muntu kuri iyi mva. Ijambo ryawe rirambwira ngo nuko baruka imihati yawe, igihe cya parapanda nikigera, igihe cy'impanda azazukane n'abera mu izina rya Yesu. Reka twegereyo, hanyuma aba bantu bakora akazi, hanyuma turaza kugaruka noneho duhamagara abantu b'indabyo bo gushyira b'indabyo. Murakoze, reka tubikore ubwitonzi. izaduhoza amarira ayo twarize kugira imisi
Sure. Yeah, man. It's 444.